Thansuri Forest Account Beat Officer DN Harijana Phan Karbi Autonomous Council EM Prodip Difusa Areng Huke Paso. Dwar Baguria Hawar Karena Bill ke Chok Chia Pothak Assam State Electricity Board Asahem Kachokom Dam. Nagaland Assembly Election ki padu pon bama porhut Ratcharia song niang bong kachatengkeng ben inut ki thilapen penang anatum areng hu keso. Karbi prime time along pen kato ko we phantha kardom bajoriglo nonarjupon ikta beer tang ton pen thangthang ni phain korap pho arni dili ke thombra achutim apor malom Thansuri Forest Pit Office along EM Prodip Difusa along kam ki claim dona tuma phan Thansuri Reserve Forest ki parlo along le JCB pen ki phorla pen dumper truck pen keroi karang khatuna lamthe EM Prodip Difusa karjulong pen Thansuri Chadamsi Beat Officer DN Harijana Phan penang an alam arbong data p alang liphan penang an akecheng car development ke thenga birta kat news along birta nang le Beat Officer Harijana Phan akacheng car dep mate ari pen ke theng aning phopesi alang long kidun PSO pen police angchen hangsi Beat Officer Phan ajakong du tik sa pholong ke theng bosip chini du laso ke theng ajok Beat Officer DN Harijan kachechang on event grab pitlo areng hu ke so ahiring tang rang ajok non nogang hospital long silang pon bomlo pini thang ni phain kora chok si an forest IB along PCCF apije drap ha phan herang ke tum lasola karjudam hut kaning je tengke EM Prodip Difusa Phan thang ni phain kora chok ani anelo porphai krenira achtim apor malom Difu police station along lam hoipulo lapen case number 3718 EM Difusa Phan pabonlo Difu OC dependas pen nagi pachinduna tengke non lasok case ko an ma ahok he non si tarli bom lang pasi OC pen pachini lapen pen an cherok to atum pen kedam tang arnya mutsidami EM Difusa alang li Thansuri angkang pen aron rea site joklem bom pusi Thansuri arap tumta ningjeriti lan chok takalilang non alang li hem kimi kachikim dimaida ku arong along ta Thansuri Reserve Forest along li pusi birta long lasi lason EM atuma phan Karbi along aratum sodak pet inside nang jipota pen an cherok to aratum pen ningjeriti lapen lapuson EM phan CM MLA tum langding pumaputa Karbi along aratum ningjeriti Bokotan Subdivision Angkang number 26 Dwar Bagori Constituency Hawar Assam State Electricity Board atum BPL rihing ame ke enduna tumaphan edon suri cap suri crep holapen suri inkoyanta bill ke lia potha raratum bill ki tu japhan kisum kasik sagalam the kanu sa pherang ke pen birta nang pali Electrica bill ke pale pen rong raratu bill ke ong jok ki tu japhan kasik sak the tanlo la so jok pini penang anatum ching room si bokojan long kido Assam State Electricity Board sa hemmati Assam State Electricity Board STO phan chikom damlo penang anatum ke mir hi thor thipina tuma phanta bill suri cap ke pale kumat ne atum ke tangka pilosita abila bang jumje ki jumji kali bila long pen puthor interest apaksi ki babat thua jok non alang litum sungkrum lo taun molom chikloijon pharo ki thom pripon anvera dimsi rong mate BPL po phile kupusila pana bill kele rock ma polapsi brat mang hurinti la se arona teng pensi bill ke enjia phan lam chithanlo kali pulote ason ka preka ke kam deng nang kok puta ning jirinti pinila so ka che komalong bang pharo so se kisunga ratum chetodun se RDP dun Nagaland along Rialong pini thang ni phain kora troxy ani assembly kilik padoponlo kilik ke padopon ajaga polling center along pen suluk sodak ke do birta kat news along birta nangli Nagaland Mon District number 41 Digit Assembly Constituency along ada porphai phora minute plikebra por malom kruitbom kangbo bajo inot village council member yanglon po bangphu areng keso laban anarlo porphai kristira minute keba por malom number 31 Akuloto Assembly Constituency along NPF lapen NDPP song niangbong kachatengkheng along resim kang tangpen kachi abajo inut kithi lapen penang anatum areng hu ke sobirta ribdun long tongse kot pen adimalong additional SP lapen raikom sai khiatum palidusi kilik ke padu bom jiaphan raikom pidun lo birta ke toga por hut anke prekjama polling station along pen huri bohonga birta ave non malam sopor pandhina pharman birta muito baniksina Kaziranga English Academy future flourishes here. An English medium co-educational fully residential 10+12 school affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes 3 to 9 for the session 2018 and 19 for class 11 from April 2018. Opposite ISPT Garchuk, Guwahati 781035 Assam.
For more details, you can log on to www.kazirangenglishabacademy.org or you can also email at the given address. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Uy laki ahiring tangrak anlo ong dunga tuma pran ki dam ta du uta haipo Nonjong itong geham bitch kim je phansi ji tham bom lo nang ki pray to duk lo Nilita hemgimi kimbomlo sita lahayala ben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar laki texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selampon tanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la pentesiri alang hiti kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Karbi alang Teso alang, keco ajam tu, tarmit aduk, telua kreng, citronola, uktor pen cenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihan amo pipu thot beer talong wang tulo. West Karbi along by talang swahiti along Ari kijang pen lang kili ahudong kawedara jong. Kacelenga towar pialong lang jiti plak busi kat news seperang ke jasaning hipen beer tanang pali. By talang swahiti ang kang along pini arnianta kacelenga towar kasalok de dara jong malam sowet Ari kijang penta kacelenga towar lang bung keman kacelenga towar lang bung lapen inghan keman dara jong kacelenga rara tum kisung kacetong nang rinti sitame pini arnianta kacelenga towar kahinu thekti kaputhak Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo PWD asai campaign thangnak asai kereng ponta avelang posi beer tarip dunlang Assam Sarkar lapen Karbi Anglong Autonomous Council arleng ke theatum kapang kriya jok Karbi Anglong mati Assam along lephelang lapen munit Meghalaya na chingbedun bomasong si theklong noni phong Meghalaya Legislative Assembly election ta Karbi Anglong arlo vote ke hamai padoklai son si thekpon long lilo West Karbi Anglong aro blog si mate blog 1 ahawar mulabar khatkasla piasiar mujeng mukro lapen blog hini mate blog 2 ahawar umsara huang umtili pampere paplang hayu aro so election along bukijok donji apan akeng cijar dingdang lo halapu Karbi lo charli asong japo samson terong thangthaing ko rapho arni lahai aro sor panchetong damsi Meghalaya MLA election along bukjok donri pusi than pare tekang like the bomb like West Karbi along arlo hawang along like wang alam thela poson hello je non malom ka chethang Meghalaya government mate Meghalaya MLA election nom 27 ar nisido pola bangso 27 ar ni long election ka pe yok donji phan Karbi along arlo ahoy pen kilometer pot troka arlo antame Meghalaya sor pen asikte party same Ladakh campaigns banglo ahok pet pudam na pulatan BJP party tum si Ladakh campaigns sabe sike banglo lasi Ladakh rat tum do posindi alang tum chini ponji nom 27 ar ni ke Meghalaya election do ponon penana ghonta filote Ladakh campaigns tang ton podi lasi nitum kaljulong ati pulatan Ladakh Meghalaya pen campaigns bang pik bolasi ko kan sia hok lo holam ke Dak Meghalaya pen campaign ki wang ubang ke parti kuan a parti kiseng uno ne bate kuan a parti dulu ne tu pen Meghalaya long ala syuting non dak tawang det Karbi along government hanang litum kopi pia puthak sining koi nilitum Karbi long ahin bang ning ke oi tam ke la hilo tuar nilitum hang lo em ke wang hut la pen isi tulang medical la pen hini la bang ke nilitum kisung kilak ki fohus tame alang litum nanglang krang la hei hello la non nilitum arja bomate tum cingki bom la bangso khomostia men ko pulo Karbi along arlo supply
water supply tau ge ladak IM komalo IM mate MSC komalo ladak ke prodip rong pi hello alang lipana litum theklong mabang madak alang li gewang ke nili tum ke theklong abang ge election popo long te wang la pen non asonson ge alang lipan arje theklong tungduk ahar ki theklong tungduk stame nil tum theklong le la puson athak elitum la so hawar long ke MLA ke Dr. Mansing long pilo Dr. Mansing long pi pan alang li pan Congress ke do ta pe hailo non BJP do ta pe hailo la bangso phit ladak na pan ko pilo nang kanang alang li ladak nang gelang abang ke nili thekdun long le lang asima mo belang alang li wang wer madak wang ta wang wer we thema border along ge alang li phan ki theklong atum kong ulang কম ওলাং দি পাব্লিক বিলাকে ফেস কৰি আছে এটা তো হল আপোনাৰ বৰ্ডাৰ এনক্ৰচমেন্ট তাৰ পিছত দুটা হল আপোনাৰ ইনফ্লাক্স এই দুটা বিষয় লৈ আপোনাৰ ইয়াক এই বৰ্ডাৰ এৰিয়াস বেসিক্যালি আপোনাৰ সেৰাঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি লাফেট মুছালিডিয়াং উম্মাত এই গোটেইখিনিৰ এৰিয়াত পাব্লিক বিলাকে এটা শক পাই গৈছে যে কাৰ্বি মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টে এইখিনি মাটিটো মেঘালয় মানে আমাৰ এৰিয়াত পৰে বুলি কোৱা লগে লগে আমাৰ গোটেই পাব্লিক বা গোটেই ৰাইজে এইটো শক হৈ গৈছে সেই গতিকে আজি আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এই গোটেই বৰ্ডাৰ এৱেৰনেছ এটা প্ৰগ্ৰাম আমি ল'লোঁ আৰু এই প্ৰগ্ৰামতে আমি গোটেই পাব্লিকক আমি জনাই দিলোঁ যে এইখিনিত মাটি আপোনাৰ 1952 যেটো হেৰিত চুক্তি হৈছিল তাত জেএম নিকলছ ৰয় আৰু আপোনাৰ হেৰি বিমলা প্ৰসাদ চলিহা এই এখেতসকলে এই দুটা মিনিষ্টাৰে হেৰি সাইন কৰাৰ পিছত চিফ মিনিষ্টাৰে সাইন কৰাৰ পিছত তথ্য মতে 430 এপ্ৰক্সিমেটলি এই গাঁওটো কাৰ্বি আংলঙক কনফাৰ কৰা হৈছে আছে আৰু আপোনালোকে যে এপিক্স আছে সেইবিলাক আপোনালোকে যাতে নাযাওক আৰু আপোনালোকে যদি তাত ভোট দি থাকে সিহঁতে আমাক আশা কৰি দি থাকিব আৰু এইবিলাকতো পলিটিকেলি মানে সিহঁতে ভোট বেংক কাৰণে আৰু মেঘালয়ৰ পৰা যে ইয়াত কাৰ্বি আংলং আমাক যে মানে এই ভোটাৰ লিষ্টবিলাক যে লৈছে নামবিলাক যে মানে ভোটাৰ আইডি যে বনাইছে এই বনোৱাটো হ'ল সিহঁতে এটা জুপুৰি ঘৰ তাৰমানে জুপুৰি ঘৰ যদি থাকিলে তাত ভোজ খাবলৈ পায় ভাত খাবলৈ পায় আৰু তাৰ পৰা মানে শাক চব্জি আনিব পায় সেইটো কাৰণে ইয়াতে বনাইছে সেইকাৰণে এনেই মেঘালয়ৰ পৰা কয় উমৱাং বুলি কয় খাচীয়াবিলাকে ইয়ালৈকে প্ৰচাৰ চলিছে মানে ইয়াৰ পৰা আৰু 5-6 কিলোমিটাৰ ভিতৰৰ উমতেলি উমচৰাংলৈকে প্ৰচাৰ কৰি আছে সিহঁতে একদম ওপেনলি এনেই আমাৰ কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসনৰ পৰাই চলি আছে জাগাটো কিন্তু ওপেনলি মেঘালয়ৰ পৰা কেম্পেইন চলি আছে কাৰ্বি আংলং আৰু অটোনমাস কাউন্সিল 1951 সেংদেত পেনা ফিট লাদাক ainut penut CM MLA nangman bomlo stamil ladak labang so ha warafan abirtanang eni birtanang abi arji langdung stamil teklong le non MLA Dr. Mansing rong pi lapeno CM do bom tuliram rong hang lapen labang so constituency long MSC prodip rong pi stame alang liphan ladak langdung stalang long le labang so jok rada to aning ki pung sta dolo lapen ke aning ko sta dolo alang litum non ke hang abangke ladak development jok si wanbe lipotang te lapan so se latum sunglang ko se langtum niltum kachene atheng nobang ning kiduk pen atlam thin chepak lang dono Adim pen cut news aferang ke berani hi report Birta bangkela pasi kang ton pon iklo do me thak mi kurbang thu